Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di kawasan Gunung Murute, Kabupaten Aceh Jaya. Inilah pandangan luar biasa, subhanallah. Dan kami rencana menziarahi makam Abu Yam Dawali di Lapan Haji. Kebetulan kami istirahat sejenak di sini, yaitu di Gunung Murute. Sambil ngopi di Gunung Murute. Inilah pandangannya luar biasa. Sahabat kami yang ingin berkunjung ke sini silahkan melalui jalan Banda Aceh ke arah Melabu atau Aceh Jaya. Demikianlah, wassalamualaikum. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا